Kwa ka Real Madrid ban soy ya Erling Haaland haka ne kaliyor but one pai biang u Dembele haka jingel kai ka ba itnan da ka ba ulakharwit gol marway na ka banta ka PSG but kurda urafinha ya kan ka awal ha unne usnem te hoy prolog wala urafinha udon haka kerdan kabasan haka balandor but klem syakan top haka top 3 jangki best player na ka FIFA but klem kan top ru haka 5 pro starting 11 urafinha kadu kadwa ulala banjob ya kan ka award kumu best player of the year Arjar Arpsan kabala word da kinong Christian football nakasaw laylay but dalang baki gol balkarwit daw Dembele one pai biang ka PSG haka kerdan ka banengkong hadin bakalala aban job dalay not ko persya iya kalili haka jingele kai League 1 kaba menta u Dembele haki santali ki jingele kai uliyo Henry gol bat assist but uter stajen ula ong haot nakabanta kalon ba unlik ban panyeso sya ka jerona kaba uladon ka jingsung thu jingmut bat ka jerona kabakan soy u hadu bakut ka samoy lang bakalon Henry ya ka jingtip babnia ampat la ban pansyay bat ka Barcelona Henry menta ka jingyay ram kala nang jan bat an sami no udra ubadang khat prasnem karta na ka klub Barcelona da ka basiuhi Henry Milan na ka banta ka kendon pelajungu bat udra unsaray ya ka klub ka bahadin jungu bat menjur ke Manchester City ban soy ya umaguhi akador ka ba RP Milan na ka Crystal Palace bat kat kum ka khubor na Florian Plettenberg Sky Sport ka Real Madrid ka kwa ban soy ya Erling Haaland menta ka liyor akaba Florentino Perez upadei president jong ka Real Madrid utrang ban soy ya une urangil ka da ka ba yo EU kum unong penim kat ba o Haaland layethu ba yo ya ka Real Madrid kum ka thong ba khadu jong ka jing im jong ku play shipon